abarimo DJ wa Diamond, DJ Philipita na DJ Mami bagiye gurira mu gitaramo cyo guherekeza cyangwa se cyo gusoza umwaka w'ibihumbi 2025 n'aba DJ b'abanyabigwi mu myaka myinshi ishize kuko bakunzwe n'abatari bake by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda, muri Tanzania ndetse no mu bihugu bitandukanye bya East African Community ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Umuhanzi wa Ikibenda yarokotse impanuka ikomeye mu rugendo rwo kujya kwamamaza umukuru w'igihugu ni Yoweri Kaguta Museveni. Iyi akaba ari impanuka yarokotse kuri uyu munsi wa none aho yari mu bikorwa byo kwamamaza umuperezida cyangwa se umukandida Yoweri Kaguta Museveni. Ibi bikaba byabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu munsi wa none. Ikibenda ni umuhanzi w'umunyabigwi wakunzwe n'abatari bake mu myaka irenga 15 ishize akora umuziki mu gihugu cya Uganda. Umunsi wa 11 w'irushanwa ry'amagare rihuza abakiri bato Youth Racing Cup 2025 uzakirwa ku cyumweru tariki ya 14 Ukuboza mwaka wa 2025 muri parking ya Stade Amahoro guhera saa 3 za mu gitondo. Iri rushanwa ry'amagare rihuza abakinnyi bakiri bato hagamijwe kubandikisha mu mikino y'amagare, gushaka impano no kuzikuza bitabira ibyiciro bitanu by'abatarengeje imyaka 11, 13, 15 na 17 ndetse n'imyaka 19. Umukobwa witwa Teta Joyce wa Prof Bishop Masengo yinjiye mu bushabitsi bw'ibitaramo bya gospel. Uyu mwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 26 akaba yinjiye muri ubu bushabitsi by'umwihariko nyuma yuko yaje kwigarurira gospel ndetse akunda gospel mu buryo budasanzwe. Uyu mwana w'umukobwa rero uyu munsi wa none nibwo yamuretse ko agiye gushora amafaranga cyangwa se gushora imari muri ibi bitaramo bya gospel, by'umwihariko mu bitaramo bya gospel bibera mu Rwanda ndetse no mu bitaramo mpuzamahanga hose agomba gushora imari ndetse agakoreramo agatobotse, by'umwihariko yifashishije gospel cyangwa se n'abahanzi ba gospel bo mu Rwanda. Umunyamuziki ukomoka mu gihugu cy'u Burundi witwa Yiva Muziki yatangiye gusohora indirimbo zigize album mbere y'igitaramo kimurika album. By'umwihariko uyu muhanzi akaba yakunzwe n'abatari bake mu ndirimbo zitandukanye zirimo n'indirimbo yakoranye n'abanyarwanda ndetse akaba n'indirimbo zakunzwe n'abatari bake. Yiva Muziki ni umuhanzi ndetse akaba umuhanzi w'umunyabigwi by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Ariko uyu munsi none igisa n'igitangaza cyangwa se ibisa n'ibitangaje nuko atangiye gusohora indirimbo atarakora igitaramo cyo kumurika iyi album yashyize hanze mu minsi yashize, gusa atarashyira hanze mu buryo bweruye. Umukobwa witwa Kariminya Queen wegukanye shampiyona y'igihugu yo gutwara amamodoka mu masiganwa y'imodoka ari mu byishimo nyuma yo kwegukanye iki gikombe. Uyu Kariminya ni umukobwa umaze kumenyekana mu Rwanda, umaze kubaka izina mu mukino wo gutwara imodoka ndetse no gusiganwa n'imodoka, by'umwihariko kuko yajya yitabira amarushanwa atandukanye yaba mu Rwanda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga, aho hose yagiye atsindira imidari ikomeye, yatsindira ibihembo byiza cyane ndetse n'ibikombe bitandukanye. Uyu munsi wa none ari kwishimira ko yatsindiye igikombe cy'igihugu ndetse akaba ari ibintu bishimira cyane, akaba ari mu byishimo bidasanzwe. Uyu mwana w'umukobwa ukundwa n'abatari bake by'umwihariko akaba afite n'abafana batari bakeya mu mukino wo gutwara imodoka. Justin Trudeau wahoze ari minisitiri w'intebe wa Canada ubu ari mu munyenga w'urukundo n'umuhanzi Katy Perry ukomeye ku isi. Justin w'imyaka 53 na Katy Perry w'imyaka 41 y'amavuko baherutse gutemberana mu Buyapani, aho bafatiwe ifoto bari kumwe ndetse na Katy Perry bayisangiza ababakurikira cyangwa se abafana babo. Banki ya Kigali BK yahawe igihembo cya Fair Financial Reporting mwaka wa 2025. Iki akaba ari igihembo gihabwa banki y'indakemwa mu bice no mu myifatire, by'umwihariko mu buyobozi bwayo bwiza ndetse no gutanga serivisi no gutanga amakuru ku bijyanye n'imari. Uyu munsi wa none mu rwego rwo kwegera cyangwa se kwegereza serivisi abaturage mu cyumweru cy'uburenganzira bwa muntu, komisiyo ifatanyije n'abaturage bo muri Rusizi, Murenge wa Nkombo no mu yindi mirenge, perezida wa INHCR Providence yabashishikarije kurengera uburenganzira bwa muntu kuri buri wese yigizwemo uruhare. Abaturage batuye mu mujyi wa Dar es Salaam muri Tanzania guhera mu mpera zo muri iki cyumweru gishize batangiye kujya mu mashopu cyangwa se mu maguriro bagura ibyo kurya bitandukanye byinshi badepa mu mago yabo, cyane cyane ko bari mu myiteguro yo kuba muri iki gihugu wa lockdown cyangwa se guma mu rugo. Ahanini biturutse ku kuba ngo hari abari gutegura imyigaragambyo karundura kubera yuko mu minsi yashize habaye amatora muri iki gihugu yo gutora umuperezida, birangira abaturage benshi cyane batabyumva kimwe n'ubuyobozi bwagiyeho, cyangwa bikaba bivugwa ko abaperezida cyangwa se abaturage batoye uyu muperezida ni bake cyane kuruta ko bivugwa yuko ashobora kuba yaribye amajwi. Uyu muperezida Samia Suluhu Hassan uyobora Tanzania nagakunzwe n'abaturage habe na gato, by'umwihariko abaturage bo mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Komeza ubanezwe kuri Taifa Rwanda udukurikirane umunsi ku munsi. Wowe utarakanda subscribe uyikande kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu n'amakuru